Turabasuhuje, reka dutangire gutya, dutangire muri karitsiye nziza nk'uko muri kuyibona. Aha ni muri site yo muri R1B. Reka dutangire tubereka karitsiye duhagazemo. Iyi karitsiye rero akaba ariyo ibumbatiye bimwe mu bikorwa remezo biherereye hano mu kagari ka Nyagasozi. Akagari ka Nyagasozi ko mu murenge wa Bumbogo, aho ni mu karere ka Gasabo. Murabona ko hagiye hakasemo imihanda. Hano ruguru akaba ari ku kagari, aha ni ku kagari ka Nyagasozi. Ngira ngo murabona ririya darapo, ngira ngo murabona ko ari hamwe mu hantu hari ibikorwa remezo. Hirya yaho ni kwa muganga, impande yaho hari ikigo cy'amashuri cya TVET, kimwe mu bigo bimaze gufata izina hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ikigo gihenze. Reka dukomeze rero imbere, aho tugiye kubagezaho imari iri mu kibanza gifite 20/18. Murumva ko ari kimwe mu bibanza hano byemewe muri uyu mujyi wa Kigali, muri iyi site. Aha rero tugiye kumanukira, dore nubwo tugiye kubangamirwa n'izuba, tukaba turi mu cyezezi cy'izuba. Muri kuhabona cya kigo n'ikiri imbere, urabona ko hari mu mihanda ya karitsiye. Icyo kibanza rero tukaba tugiye kukimanukaho, kirimo iyo nzu ihagaze miliyoni 9 zitaganirwaho. Tugerageje, kuko iyo nzu ni imwe mu nzu ifite amabati agera kuri 30 arenga. Ni inzu nini ifite umuhanda uyigeraho. Ni ahantu heza kandi hakaba hari n'umuriro n'amazi, ku buryo gufata amazi atari ibintu byagorana. Murabona rero ko ari ahantu hatuwe. Uwifuza amakuru arenze turaza kumuha icyangombwa, araza kudusaba UPI, tumwereke andi makuru yose ayakure kuri UPI. Turi buze kumwereka, arebe uko hatuwe, arebe uko hameze, probability ihari, cyangwa se n'uburyo hagendeka. Uvuye mu Izindiro se cyangwa hano Kimironko, kuhagera bigusaba inote ya 2 kuri moto ni 2, ariko wava i Musave ugasanga bigusabye 5 gusa. Uvuye na hano mu Birembo nabyo bigusaba inote y'5. Rero reka tubereke iyo nzu iherereyemo, ubwo ntabwo turahinjira, ni ahangaha. Reka tugende tubereke iyo nzu iherereyemo. Turakomeza, mukomeze mudukurikire, tugendane tuhagere. Ni karitsiye nziza cyane, nawe ushobora kuza ukiguriramo inzu ihendutse kuri miliyoni 9. Dore ku muhanda ntaho ugarukiye, ko bayihaye agahanda kagerayo. Reka tugacemo kagera kuri iyo nzu. Ntabwo ari ahantu habi rwose, ntabwo ari ahantu habi umuntu ataza ngo yishyure kandi yishimye. Iyi nzu rwose waza ukayishyura kandi wishimye, hano mu mujyi wa Kigali. Ubona pariseri irimo ni ngari, ni ahantu hagari. Ushobora kuza ugaheraho ukomeza. Ntabwo ikoze amasuku hose, ntabwo ikoreye amasuku, ariko murabona uko imeze ni uku nguku. Iyi nzu murabona ko ntacyo wayishinja kuri ariya mafaranga miliyoni 9 muri R1. Ikindi muri karitsiye nziza ni iyi ngiyi twashakaga kukwereka nk'akamari k'umunsi. Tubibutsa ko mugomba kujya mukora, ujya ubanza urebe neza ko wakoze subscribe. Iyo ni inkunga uba uduteye, ikindi bikagufasha ko
n'indi videwo tuzajya dushyiraho uzajya uyireba mu ba mbere. Aha ni ahantu hadakwiye kugucika, murabona ko ni ahantu heza utekereje urebye aho twavuye ni haraguru gato, niho hamwe mu hantu hari ibikorwa remezo bitandukanye, ni ahantu heza, ni imirambi myiza, ushobora no kuza ukagura ubutaka bugari. Hano tuhagufitiye ibibanza byinshi bigiye bitandukanye kuri miliyoni 7 zonyine. Ikibanza kuri miliyoni 7 waza tukakiguha. Murakoze rero, turabashimiye kandi mugire ibihe byiza.